aka kanya rwose murayibona nibwo imodoka yari ikigwa mu mugezi iri kwiga igenda imanuka. Mukomeze mwumvire amakuru cyangwa uko abaturage bavugaga uwagerageza gutabara ariko bikanga, irinda imanuka igera hasi. Mukurikirane aya makuru. iragaragara ndeba yahunze wakakwe none hirakaze neza ewana rwose ndeba umugezi watwaye hoho pe iyi modoka ya hoho yaguye mu mugezi wa Nyabarongo ikomeje gushakishwa, ariko aka kanya habashije kuboneka igice cy'inyuma, ariko igice cy'imbere kikaba kitaraboneka, kandi n'umushoferi Idrissa akaba ataraboneka, ariko akaba akomeje gushakishwa. Muri video yabanje twatangiye tubereka uburyo iyo modoka yamanutse, ariko abaturage babashije bagerageje gutaba ariko biranga. Reka tubabwire amakuru ubu ngubu aho ageze kuri wa gatanu. Igice cya hoho yakoze impanuka ikagwa muri Nyabugogo cyabonetse, haracyashakishwa umushoferi n'ikindi gice cyayo. Mu bikorwa byo gushakisha iyi modoka yaguye muri Nyabarongo ku gice cyo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga, n'uwari ayitwaye habonetse kimwe mu bice by'imodoka, mu gihe hagishakishwa umushoferi n'ikindi gice cy'imodoka. Ibi bikorwa biri gukorwa na polisi y'u Rwanda, ishami ryayo rishinzwe umutekano wo mu mazi, nyuma yuko kuwa gatatu tariki 25 Werurwe 2026 imodoka ya hoho ya kompanyi y'Abashinwa iguye mu mugezi wa Nyabarongo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga. Kuva iyi modoka yagwa muri iki gitondo cyo kuwa gatatu, inzego z'umutekano n'izibanze ndetse n'abaturage bihutiye gutabara ngo barebe ko bakuramo uyu mushoferi witwa Mugwaneza Idrissa akiri muzima, ariko birananirana. Kuwa kane tariki 26 Werurwe 2026 nibwo iki gice cy'inyuma kiriya modoka cyabonetse, mu gihe ikindi cy'imbere cyo kitaraboneka, kimwe n'umushoferi wari uyitwaye akaba ataraboneka. Ndongera mbabwire yuko iyi modoka abaturage ho bayibonye igwa, inzego z'umutekano baraje barayiyereka, ariko mu masaha makeya iyi modoka yabonetse muri metero nibura 500 uvuye aho ngaho yari yaguye. Bivuze ngo amazi yagiye ayitwarira munsi ikuzimu. Amazi ni mabi. Agira uyu muryango wa Idrissa rwose bakomeze bihangane, tubabwira yuko Uwiteka ahari kandi Uwiteka ashobora byose. Dukomeze aya makuru kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange, Byicaza Jean Claude, watangaje ko iki gice cyakuwe mu mugezi mugoroba kuri uyu wa kane. Aganira n'ikinyamakuru Murindi Official yagize ati ku mugoroba ubwo babashije kubona iki gice kimwe cy'inyuma cy'imodoka, ikindi baracyagishakisha. Birashoboka ko kiri muri iyo sayo hasi kuko babonye cyari hejuru. Ni ukuvuga ngo uyu mugezi wa Nyabarongo ubamo isayo ryinshi cyane ahantu yaguye. Igice cy'inyuma kikaba cyarasigaye hejuru, igice cy'inyuma urumva kiba kibasha nko gusa nko kireremba, ariko cya gice cy'imbere kiba gifatanye na moteri n'ibiki byose gishobora kuba cyaratebeye muri iryo sayo. Nyuma y'iyi mpanuka kandi umuryango w'umushoferi wari utwaye iriya modoka nawe uri kuri uyu mugezi, aho uri gukurikirana ibikorwa byo kumushakisha. Byicaza Jean Claude avuga ko polisi y'u Rwanda ikomeje ibikorwa byo gushakisha uriya mushoferi ndetse n'ikindi gice cy'imodoka, kugeza ibi bikaba bitaraboneka, cyangwa kugeza igihe bizabonekera. Ni ukuvuga ngo baracyashakisha iyi modoka kugeza igihe bizabonekera, cyangwa imodoka izaboneka n'umushoferi akaboneka. Ni ukuvuga ngo usibye ko muri uyu mugezi bakurwamo nijoro, ariko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba baba bagishakisha. Polisi y'u Rwanda ni ukuri ikomeje gukora akazi gakomeye, kandi turabifuriza kuramba no kuramba, kandi mukora akazi kanyu neza, Imana ibongerera ibikoresho. Uyu muyobozi avuga ko kuva iyi mpanuka yaba
zitararuhuka kuko zirirwa ziri mu bikorwa byo gushakisha kugeza mu masaha y'umugoroba. Ariko polisi y'u Rwanda ifite ubushake kandi hari icyizere kiriya gice gisigaye ndetse n'umubiri wa nyakwigendera byaboneka. ni ukuvuga ngo rero umuryango wa Idrissa ukomeza bihangane. kongera tunababwira ko uyu munsi Brigadier General Retired Dr Norbert Karimba yitabye Imana azize uburwayi. Twongera tubabwira ko uyu munsi Israel yivuganye Arireza Gasiri wari umuganga cyangwa umugabo w'ingabo za Israel zirwanira mu mazi. Urumva ko Israel ikomeje kwica abayobozi ba Iran kandi bakomeye. Dusoza tubabwira ko umukuru w'igihugu ari gushimirwa n'umusaza wamusabye ubana n'ubumuga wamusabye akagare yajya agenderamo, akaba ari gushima Uwiteka yuko anashima perezida yuko yamukoreye ibyiza akabasha kumuha aka kagare. Twongera tubasubiramo mu ncamake tubabwira yuko imodoka guhera mu murenge wa Nyarusange ya Hoho, umushoferi bigaragara yuko yari yabuze feri, imodoka iramanuka yikubita umugezi wa Nyabarongo. Impanuka gahoro gahoro abaturage bayireba, ariko bagerageje gutabaza inzego z'umutekano baratabara ariko biza kunanirana. Twongera tubabwira yuko muri Iran umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi nawe bamurashe yitabye Imana. Twongera tubabwira yuko umusaza wabanaga n'ubumuga wasabye perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda yuko yamuha akagare k'ababana n'ubumuga yamaze kugashyikirizwa, akaba ari gushimira perezida ko yamukoreye neza. Twongera tubabwira yuko tubashimira yuko mukomeje kudukurikirana kuri Murindo Official TV1. Tubabwira yuko mwajya mutugurira n'amabati, tubafite amabati meza, amabati Tor Ondre, Tor Autoporta, Tor Twire. Mwatugana kuri 0785833442 kandi ku biciro byiza. Murakoze, ciao ciao. Twawe n'amazi mugezi w'abakope pe yebaba we bashyira kuri ntuze n'ubugira hariya